Kua whakakotahi atu I te whare hapori o 155 Whare Āwhina I Whangārei, rātou ko Foodstuffs ki te whakarewa I tētahi pātaka hokomaha a hapori. Ina te noho whakatiki ana I wiki nga rohe pēnei te taitokerau. Hei tā te pūrongo a Timamau Harawira, ko tōna tikana, he whakahoki I te huatau e mate nui tiana e nā whānau. He takunetanga e tohu nei tētahi arahou, ki te āwhina I ngā whānau, e pōkai ka hāna. It's a place where whānau can come, they can choose their kai. So unlike a food parcel where we choose it for them, it's their choice, their kai. It's just great to be able to come in, work with a community group like Whare Āwhina and do something a little bit different to help people get access to healthy and affordable food. Ko whare kai te ingoa o te pātaka kai hoko maha hou, e whakahaere hia ana mā tētahi pūnaha I rā āwhina. Points are essentially like money, so instead of spending your money, you spend points. So the process in terms of whānau, they'll come in. If we don't know them, we'll sit down and we'll have a chat. We'll talk about and they'll share with us what the issues are, and we may be able to help in other areas. Ko 155 Whare Āwhina tērā kai te mura o te ahi manari te kore e he haere ana. Hei tā rātau kai te he ke atu. Hei tā Liz Cassidy Nelson te tā huhuranga pū o Whare Āwhina I nā te aronga mo tēnei pātaka kai hoko maha a papori he auahan. We've been running a food bank for over a year and a half. We did see the Wellington City Mission opened well over a year and a half ago, and we just absolutely love the social supermarket model. It's really out of the box. It's a different way of thinking about access to food, and it just busts down a whole lot of barriers and misconceptions. He nui hoki rā te tautoko a Foodstuffs, haunga rā te āwhina I ngā whānau pōhara, he nui hoki tā rātou nā toha I ngā momo mea o ia rā, kou ngā ke anō hoki. We could see very clearly that people needed different things and that actually our food parcel wasn't adequate in terms of their needs. It's really about the products that people want. It's not about, supplying things that are just available and people don't want. Kids have got particular tastes and families got particular tastes and food's meant to bring some happiness. Ko Matt Heap te hia mana o te rōpū he for New Zealand. Hei tāna he mea nui te whakawhirinaki mai a te rā ngai tū mataiti ki te tautoko I ngā kaupapa pēnei te whare kai. To see, our work come to fruition, and see the difference it's going to make in people's lives and the personal connections that these guys are going to do and the difference they're going to make. So I reckon that's where the magic is. Locally we have Onarahi New World, Onarahi Regent and Pack and Save, but Foodstuffs, without their partnership, we wouldn't be here today. Te tino whakatinana tanga o te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, kaora ai te iwi. Timamau Harawira, te Ao Mārama.